Around the kind of future that is possible, whichever lens you use, whether it's a trade lens or an economic development lens or a basic needs lens or the lens associated with food security and water security, energy security, etc. Very convergent about where we're going if we don't act quickly enough. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure to welcome the President of the Republic of Slovenia, Her Excellency Dr. Nataša Pirc Musar. Please be seated. Thank you. First of all, a couple of words in English, but as a president, you have to understand me. I will continue in my own Slovenian language. I would like to warmly welcome you here in Slovenia. I'm especially happy because Africa is a continent that was not in the focus of many European countries many, many years, and I think this is not the right path to go. I am a president for 113 days. It's not a long period of time. It seems for me like 1 year has passed already. I have met 30 presidents and prime ministers in those 113 days. And with all of them, I had a really, really nice discussions. A lot of them were from Africa. And I would love to say that climate change was the focus of basically every single conversation that I had with the heads of state. And now please let me allow me to continue in Slovenian. Spoštovani ministri, ekscelence, gospe in gospodje, dobrodošli v Sloveniji na 12. konferenci ob Dnevu Afrike. Najprej bi se želela zahvaliti Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, da je za osrednjo temo letošnjega srečanja izbralo podnebno varnost, ki sem jo tudi pravkar omenila. Tokrat konferenca ob Dnevu Afrike prvič sovpada z Mednarodnim dnevom Zemlje. Naša skupna naloga je zaščititi naš planet in zaokreniti vplive podnebnih sprememb. V tem kratkem času na položaju predsednice republike sem imela res čast sestati se z več afriškimi voditelji, ki so z mano delili svojo zaskrbljenost, ki je v veliki meri povezana s podnebnimi spremembami. Nepravično je, da so afriške države med tistimi, ki najmanj prispevajo k podnebni krizi, vendar so kljub temu med najbolj podnebno ogroženimi. Zavedam se, da se čez vaše države širijo puščave in posegajo v vašo preostalo rodovitno zemljo. Vem tudi za hudo sušo, ki je prizadela Afriko. Podnebne spremembe so dejansko postale eden največjih izzivov našega časa, ki ne ogroža le naše varnosti, temveč tudi naš način življenja. Kot politični voditelji imamo politično in moralno dolžnost, da izboljšamo razmere v svojih državah ter skupaj obravnavamo različne vidike podnebnih sprememb na mednarodni ravni. Trdim, da je podnebna pravičnost pomemben del teh prizadevanj. Okrepiti moramo lokalno odpornost. Narava je ena naših najmočnejših zaveznic v boju proti podnebnim spremembam. Zato so na naravi temelječe rešitve nujne. Svoje znanje in izkušnje, vključno z najsodobnejšo tehnologijo, moramo razviti in uporabiti, da se odzovemo na grožnje, ki so posledica podnebnih sprememb. Potrebujemo tudi trdnejše zaveze za izvajanje ciljev Pariškega sporazuma na svetovni ravni. Podnebni cilj 1,5 stopinje Celzija hitro polzi iz našega dosega. Samo upamo lahko, da bomo z vključevanjem vseh delov naše družbe učinkoviti pri reševanju podnebne krize. Naši mladi od nas vse bolj zahtevajo ukrepanje in imajo še kako prav. Kajti karkoli bomo storili ali ne bomo storili zdaj,
bo najbolj vplivalo prav nanje. Verjetno vsi veste, da Slovenija kandidira za nestalno članico Varnostnega sveta. Kot tudi o nameri Slovenije, da si bo, če bo izvoljena, v Varnostnem svetu prizadevala za pospeševanje agende podnebne in okoljske varnosti. Pri tem se Slovenija želi osredotočiti tudi na področja povezana z naslednjim: vzpostavljanje in ohranjanje miru, okoljski ukrepi in ženske. Ženske in marginalizirane skupine si ponavadi resnično prizadevajo tako za mir kot za podnebne ukrepe. Preživetje njihovih družin je odvisno tako od miru kot od narave. Seveda so enako pomembni tudi moški, vendar je preprosto nespametno izključiti polovico prebivalstva iz odločanja o prihodnosti vseh. Zato s polnim prepričanjem trdim, brez žensk ne bo trajnostnega miru in blaginje. Gospe in gospodje, pravijo, da je Afrika celina prihodnosti. Jaz pa trdim, da je Afrika tudi celina naše sedanjosti. Obstaja veliko odličnih praks, zato se moramo učiti drug od drugega. Iskreno upam, da bomo okrepili partnerstvo z afriškimi državami in delovali skupaj. Želim vam uspešno konferenco ob Dnevu Afrike, and I also wish you to have a pleasant stay in my lovely country, Slovenia. I didn't order a good weather, so you will have to come again when the weather is going to be shiny and warmer. I wish you all the best, dear colleagues from Africa, and thank you again to the Ministry of Foreign Affairs to organize this important conference. All the best to all of you.